Swap uyu mutwe ukawitira leta ya Kisilamu ishami ryayo rikorera muri Afrika y'Uburengerazuba. Mu minsi ishize rero uyu mutwe ukaba nawo warawuherutse kugaba ibitero bikomeye ku bigo bya gisirikare muri zo ntara ebyiri zo muri Nigeria arizo Borno na Yobe. Urukiko rwo muri Afrika y'Epfo rwategetse ko uwahoze ari perezida w'iki gihugu Jacob Zuma asubiza leta amafaranga arenga miliyoni 1 y'amayero bitarenze iminsi 60. Urukiko rukaba rwamuhamije cyangwa se rwamije uno mukambwe gukoresha amafaranga ya leta mu kwishyura ibijyanye n'ibikorwa bye bwite ndetse no kugura imitungo ye bwite. Uyu mukambwe yakuye ku butegetsi mu mwaka wa 2018 n'ubundi icyo gihe yashinjwaga n'inzego z'ubutabera muri iki gihugu ibyaha bifitanye isano na ruswa ndetse no kunyereza umutungo wa leta. Iburayi abahagarariye ibihugu b'inyamuryango mu muryango umwe bw'Uburayi basabye komisiyo y'uwo muryango kureba uko bakomeza gufasha Ukraine mu myaka 2 iri imbere. Mu bufasha bwahabwa Ukraine muri icyo gihe ngo harimo no kuba Ukraine yahabwa ku nyungu ziva mu mitungo y'Uburusiya yafatiriwe ko iri ku mugabane w'Uburayi, ikaba yarafatiriwe mu hagendewe ku bihano umugabane w'Uburayi wafatiye igihugu cy'Uburusiya. Uyu mwanzuro wagezweho nyuma y'amasaha menshi y'ibiganiro. Ni ibiganiro byari birimo abahagarariye ibihugu bitandukanye muri uwo muryango nyine umwe bw'Uburayi. Nubwo bimeze gutya ariko uyu mwanzuro uzongera uganirweho mu nama y'abakuru b'ibihugu by'Uburayi iza mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Iyo nama izaba irimo abahagarariye ibihugu by'umwihariko ariko abayobozi nakuvuga abayobozi ba guverinoma ndetse n'abakuru b'ibihugu, bakaba rero ariyo izafatirwamo umwanzuro wa nyuma ku buryo bwa burundu. Hagati ariko kandi Uburusiya bwa Ukraine imirambo 1000 bivugwa ko ari y'abasirikari ba Ukraine baguye mu ntambara imaze iminsi irwanamo n'Uburusiya. Intambara yatangiye 2022 hari tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Iki gikorwa cyo gutanga imirambo ni kimwe mu myanzuro yafashwe igamije kugarura amahoro ku mpande zombi, no kuvuga ku ruhande rw'Uburusiya ndetse na Ukraine, nubwo akiri impungenge ku kumenya imyirondoro y'iyo mirambo ko kuri ubu hagiye gukurikiraho iperereza ryimbitse ngo hamenyekane neza imyindoro y'abo bantu bivuga ko bahawe iki gihugu. Muri Kameruni bari kwitegura kumenya ibyavuye mu matora kubera ko komisiyo y'amatora muri icyo gihugu yavuze ko ibyavuye muri ayo matora aherutse kuba ku itariki 12 z'uku kwezi kwa 10 bizatangazwa ku wa mbere ku itariki 27 ukwakira, ni nyuma y'iminsi 15 yose ayo matora abaye. Komisiyo y'amatora rero ikavuga ko ibyavuye mu biro by'itora bigera ku 31,000 bizatangazwa ejo bundi ku wa mbere. Ndabashimiye, turi kubategura amakuru arambuye, turaje